Kibor district kan thup ki doctor bat kinong tray katnat ka kwat ka khia kilayele katbala banpin smuthu yo chairman ka Green Tech Foundation ni GTF uba H Bansiudor Nanglang banne no hospital dak bakam baulatlot bor palat Hendrai na kalyang uba Bansiudor hapadeng ka jingthia tlot bor ulapin bat batha ru ikinong ilam ka GTF bannumsha iki doctor ban kit yo u sha hospital Layu iba Kibor district lapin yang daka ambulance hajan kamaran malki banpin khre ban kit no uba Bansiudor sha hospital na jingthia o chairman ke GTF uloong bo umtre ban hospital tat hadu baka sarkar ka wengno ya ka project na dolin nong lumpong deng no lor kini o chairman ulapin binaru bo ukloi ban hospital lada ka sarkar ka wengno ya ka ejahar bala ujor persha ya laingut kinong ilam ka GTF o secretary general ka GTF uba ritri lingdo ulayathu baka sarkar kala ujor daga ejahar persha ya laingut kinong ilam hakapor bakipin long jingaki hakmat khardop jong ka main secretariat Uba Ritri ulayathu bakiat laingut kinong ilam ke GTF lapen ngat hapoki kendon jong ka BNSS. Artli gidiman call off ya ka project lumpong dang withdraw ya ka faya jungi ngin lay da ka basuk nang ni sa hospital ngin lay tru siya la pimla wan lay umta I request the district administration what rajbor yang sa hospital ngadang sutho hi amdai mga kran sutho syo Naduk kasingi ka panengkong ngam syam lapan bor yano yanoro ngasim hi karai ngadang jit bak kipaj ba akin long try yang ya kapung umyam bat bangan yap mga ban ya kaba kini kimendar kindio bat long try iya